Yebo ngidigcwele, ngcwele ikhama, kamali, kamali. Nathi kimi, elo khama, yebo nguyena wangithela, yebo nigcwele, nigcwele enhliziyweni, ikhama, kamali. Imnandi kimi, amen bangcwele. Ezingisho njena abazalwane, kuvuka lento ukuthi thina sinenhlanhla ekhaya lethu, amen bangcwele, ngoba siyafidwa zonke iy'nsuku, haleluya bazalwane, ukuze leli gama elimnandi ligcwale ey'nhliziyweni zethu, haleluya bangcwele. So asishoni njalo bazalwane, yangihlula ukuhlabelela ngalaba, amen bangcwele, ningikhozele, yangihlula ukuhlabelela ngilokuzane, haleluya bangcwele. Kodwa ngiyacela nje sithi limnandi kimi lelo gama, nguyena owangithela, yebo nigcwele, nigcwele enhliziyweni, ikhama, kamali, kamali. Limnandi kimi nguyena owangithela, yebo nigcwele enhliziyweni, ikhama, kamali, kamali. uJesu alimnandi, yebo uJesu alimnjalo, yebo uJesu sabuliso namatshana, tshana, matshana. Yebo alikho nelilodwa, yebo Yesu awunomalaya, yebo sikhani libonge sonke na hlali, hlali. Bazalwane ngizohlala mase ngibona, amen bazalwane. Ngiyacela bazalwane sothi ngifakaze egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyacela bazalwane singahlali sizofakazela uNkulunkulu. Ngizohlala mase ngibona abazalwane sebeya phambili, haleluya, egameni lenkosi yethu Jesu. Iyapholisibanya
elihle likaJesu Kristu. Kakhulu ngibingelela ubaba nomama Nsibande. Ngibingelela abazalwane bonke abakhona ekhaya ngaphakathi. Amen bancane. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Ngizobabaza nje amandla kababa uNkulunkulu. Kuningi angenzele khona empilweni yami. Haleluya. Kuningi kakhulu ngekubali kodwa engithanda ukukubonga kakhulu angenzele khona manje. Haleluya. Ngike ngangaphila. Amen bangcwele. Egameni lenkosi ngathola ukuthi nginegazi elincane emzimbeni. Haleluya. Uma ngithola lokho ngaba novalo olukhulu. Haleluya. Kwavuka izimpi eziningi. Amen. Ngalahlekelwa umntwana 2018. Haleluya. Enekhensa yegazi. Haleluya. Ngathi mangithola ukuthi ngithiwa negazi elincane. Haleluya. Kwase kuba kuningi emqondweni wami. Amen bangcwele. Into eyayenzeka. Haleluya. Ngangakhona ukuhamba. Haleluya. Amandla ephela. Amen bangcwele. Kodwa ngangivuka ngemsebenzini. Haleluya. Kodwa ngingazi ukuthi ngihamba kanjani. Amen. Kodwa mangizwa ukuthi amandla nginawo, indlela into wakwenzakala ngakhona kwakuba buhlungu lokhu engakwazi ukuchaza. Khathala umzimba. Haleluya. Kube ngathi umzimba uwodwa, kube ngathi nomoya futhi uwodwa. Haleluya. Angikwazi ukuchaza okwakwenzeka. Amen. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Haleluya. Waba nomusa ngeyami impilo. Amen bangcwele. Kakhulu waqale waqeda uvalo. Amen bangcwele. Ngoba ngangilibona ukuthi ilona elungiqeda kakhulu. Haleluya. Ingisiza nemkhuleko. Amen bangcwele. Ngiyakhumbula nje ngase ngathumela kaningi kubaba. Haleluya. Ngase ngathumela ngisho enambeni engesiyona engafanele ngithumele kuyo. Haleluya. Indlela okwakwenzeka ngayo angikwazi ukuchaza, angikwazi nokusho endlini ukuthi kwenzakalani. Haleluya. Ngoba ba understand. Amen bangcwele. Noma ngizothi ngiyachaza kodwa ngeke azaqonda ukuthi kwenzakalani. Haleluya. Ngithi ngiyabheka ngifuna ukugibela ngePietermarizburg angazi ngiyokwenzani. Haleluya. Kodwa ngithola ukuthi anginamali. Haleluya. uNkulunkulu emuhle wangisiza. Amen bangcwele. Ngimile. Haleluya. Ngiyangena nasemkhosini. Haleluya. Ngenza konke. Amen bangcwele. Bengasakwazi nanokuya endaweni yabesifazane. Amen bangcwele. Indlela obekwenzeka ngayo bengasenzeki lutho, kodwa ngiqalile ngoMeyi ngaya ngendlela efanele. Ngaphinda futhi ngoJuni ngangena ngambabasa uNkulunkulu emuhle. Haleluya. Ngakudumisa igama likaNkulunkulu. Ngathi akekho njengoJesu futhi asoze ngambona. Ngathi ngizohlala. Haleluya. Ngokuba kudinga bazohlala kodwa behlale benesibindi. Ngoba into esusa umuntu uvalo, ngalibona uvalo lwangibuyisela emuva. Ngibona umntwana ephela ngoba umntwana mayehamba ngahlala abazalwane kwaze kwaphuma umphefumulo wokugcina ngimbhekile. Haleluya. Kwabuya izinto eziningi, ingqondo yami yaphithizela yathatha yabeka kodwa ngambheka uJesu. Ngangilokhu ngakhulekile amaRoma. Amen bangcwele. Ngikhuleka imkhuleko ngoba ngangasazi nokumele ngikusho. Amen bangcwele. Kodwa ngangilokhu ngishilo ukuthi uJesu Kristu inkosi phezu kwakho konke. Amen bangcwele. Ngithi uJesu Kristu inkosi engimbabaza kukho. Ngangivuka ngiyosebenza kodwa amandla ngenawo. Ngivuka ngihamba kodwa ngiyibuza ukuthi ngihambe kanjani ngoba nginawo amandla. Umoya uwodwa nenyama iyodwa kodwa ngiyasebenza. Ngiyakubona wena ukuthi khona into ekhona. uJesu wayekhona. Athi umhlabeleni useceleni eduze nami. Athi uyabheka njalo uhamba kwami. Ngiyabonga uJesu ekseni wenkosi nomsindisi Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Ingane izibongo zami wangithela Wow.
obaba, abafundisi babekhona abanye kanye nathi, abafundisi bonke abakhona abanye besifazane noma besilisa, ngibingelele omama bonke, obaba bonke, ogogo, ulusha, usonto sikole, osishayela ugubhu, osibambela uhlelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithanda ukuzophakamisa amandla kaNkulunkulu kakhulu. Ngithi uNkulunkulu khona uyaphila. uNkulunkulu udinga thina ukuba nje sikholwe uyena, bese sihamba ngezimiso zakhe njengoba esivusa nje uNkulunkulu ngekhaya leZwi, esifundisa ukuthi uNkulunkulu udinga kuthina ukuthi sidilize udonga lwezono, bese simvuma yena ukuthi inkosi nomsindisi empilweni zethu. NgabaseRoma 10 uvesi 9, bese kuba ukubhabhadiswa bazalwane, bese yena-ke yasiphendula yonke imikhuleko yethu. Bazalwane, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Bazalwane, benginempi yomopho from 2021, 2022 until manje 2023. uNkulunkulu unqamulile ngoMeyi. Bangabi kusaba khona lutho ngelutho. Ngangijabule enkonzweni yangomhla ka-10 eRichards Bay nje, ngijabule kakhulu ngithi yawu uNkulunkulu usengiqombele le mpi engaka kade ngihleli nayo isikhathi esingaka. Kodwa ngifuna ukunitshela bazalwane ukuthi bengingakaze-ke ngiye kodokotela, bengigoloza nje ukuye kodokotela. Ngithi ukhona uJesu uzongisiza futhi uzozambula ukuthi yini kahle kahle le engiphethe. Ungangokuthi bazalwane kuhambe kwahamba njengoba ngisho ukuthi kunqamukile ngoMeyi. Ngenkonzo yangephasika ngizozama nje ukukuqoqa kube kufishane bazalwane, kodwa inhloso yami ukuphakamisa uNkulunkulu namandla akhe, ukuthi loyo sagxamalazile enkosini aphinde axamalazele ezweni. Lobu bufakazi bami ngicabanga ukuthi buzomsiza abuyisele imilenze yakhe endaweni eyodwa kuJesu, ayeke ukugxamalazela ezweni ngomunye umlenze. Bazalwane, emva kwephasika nje kulelo sonto from Monday sibuye ephasikeni, kulelo nsuku lezo ngahlaseleka inside way ukuthi ngiyazizwa lezi zinto eziphilayo esiswini sami zakhuphuka zazofuna ukungivala umoya zingikhiphe umphefumulo. Ngenhlanhla-ke sikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wangisusela umzalwane esikhonza naye entabeni kaJehova, kuyabonelelwa, osuka kude wathi akazobhuquza ekhaya lami. Kushuthi uNkulunkulu ayazile ukuthi mina nginalempi, yena ayaziyo mina engingayazi. Abhuquza umzalwane kanti lento izovuka. Kulezo zinsuku bazalwane bathi mabesho ngaphela, ngathula nje mhlawumbe kwaphela ngale embhedeni, ngangasenza lutho. Mangiphaphama mina ngibona emile lo mzalwane engikhulekele mina, uthi uNkulunkulu uthi akangikhulekela ngitshontshe ngomkhuleko kanje eme phezu kwami ngenzansi kwenyawo. Ngaphaphama nje engathi angazi ngilaphi, yena ikude. Yonke into ngangiyibukela ikude nje, mhlawumbe 3 days. Ngoba usuku lwesi-4 ngajabula, sengizizwa umzimba wami usubuyele kumina, ngaqhuma ngabatshela ukuthi hayibo ngizizwa sengibuyile. Kodwa bathi ngangibadayisela abantu abazothenga, because khona imisebenzi engiwenzayo wokupheka, dayisela abantu ama-fried. Kuthiwa ngangivuka ngikwenze kuphinde ngibuyele embhedeni, angazi bazalwane kanjani. So kwenzeka-ke lokho bazalwane, yanyuka lento yazongivala umoya, yakhulekelwa yehla. Ngo-Saturday lo siphuma kuwona bazalwane, ngiqalile-ke amaconsi nje okopha. Sunday ngalala ngizwa ukuthi ayingeke. Monday nginendlela ekufanele ngiye kuyona, afika ubaba osekhaya azongithatha ngihambise ekuseni. Ngabo 10 to 11 ngibuye, ngithi othi ngibonge indlela ngiye ekamereni, ngifike ngiguqe ngikhuleke. Ngikhuleke ngibonge indlela bazalwane, bese ngiguqile lapho kube nento ethi angivule uWhatsApp ngibheke ukuthi nje inkonzo zithini, mhlawumbe khona umkhuleko esizowuthola because besisemkhosini. Ngivule ngizwe ukuthi kodwa ngimina. Ngiwuvule mangithi ngithola umkhuleko walo mzalwane lo wayekade ezobhuquza ekhaya lami, ukhulekela lempi engizwayo emzimbeni wami. Ngiwulalele lo mkhuleko, kube nento ethi angiwubeke laphansi.
ngoba ngiyezwa lempi iyaqinisa la esinyeni. Ngithe ngisawulalele ngizwe bazalwane into ewugodo nje eqhamuke phezu kombhede. Yazo ngithi gudlu esinyeni. Maye ngithi gudlu kube ngathi mama bazokwazi umama maye ephushela ukuthi kuzophuma umntwana. Ngaphusha kanjalo ngaze ngathi ngenza leyo msindo ukuthi ngithi kabuhlungu. Mangiphusha ngizwe ukuthi khona into ephumayo. Ngiphinde futhi kube ngathi iphinde futhi ngithi okwesibili ngizwe bazalwane iphuma futhi lento. Bese ngiphelelwa amandla khona lapho. Bese ngimsendela masishane lo mzalwane ngithi nayi into iphuma ngiyezwa ngathi khona into eyigaxa iphumayo. uNkulunkulu enza umusa avese ashesha ayiphendule manje ngomkhuleko. Ngilalele lo mkhuleko bese ngithola amandla okusukuma ngiye ebathroom. Mangifika ebathroom kube naloko ukuthi angingahlali ngendlela engijwayele ukuhlala ngayo mangifike etoilet. Ngihlale ngisajwayele ukuthi khona lento izowela etoilet. Ngangempela ngihlale iwele khona ngiyizwe iwe yodwa. Phinde le engingiyizwisa abambelele bese ngikufika ukuthi angirolithi issue ibeningi bese ngiyasula. Ngibuye nayo bazalwane lento ibisabeka bazalwane ibifana angazi isilwane sasemanzini. Ngicabange ukhona lo fish onemlenze eminingi abawenza masubi calamari. Cabanga ukuthi into enjalo mangaphosisa ngibona into enjalo egoqekile ke izinto la ukusamafila nje bekusabeka bekungabhekeki kahle bese ngibiza umntana wami wesibili wentombazane ngithi uzobona lento engiphumile khona uzoyichaza nawe ukuthi uyibonile. Ngimbonise athi ma athuke ayibuke kodwa bese ke ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyifake ngiyiflashe bazalwane inkosi ibingabhekeki oyibukile ubengeke saphinda kahle. Bese ke ngiyahlala lapho ngithi ngicela bangiphi ikhushini elishisayo ngilifudumeza kwi-microwave linestambu nje ngaphakathi nje ngilifudumeza ngalibeka ngezwe ukuthi kuyaphuma-ke kuyaphuma njengoba ngihlele esithini kuze kube ngiyakwazi ukusukuma bazalwane ngiye ekamereni. Ngizophakamisa nje kakhulu bazalwane amandla kaNkulunkulu ukuthi loyo besacabanga mhlawumbe ukuthi into zakhe ziphethwe la izweni noma ufuna ukuyozwa kubantu ngoba ngize ngafikela umqondo ukuthi kube bengithe ngiyozwa kumuntu kufike leli gama elithi bekuzothiwa nginelumbu angilazi bekungifikela sengihleli nje ngidlinza kuNkulunkulu ngikhuleka ngafika lokho ukuthi ezwe ukube ngumuntu wasezweni bekuzothiwa into igama elithi ilumbu angazi ukuthi yini lokho kodwa kufikele lo gama. So ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usilwela angazi izimpi zonke ezibonakalayo nezingabonakali. Ngizizwa manje bazalwane ngiyaphila ngizwe futhi kungcono noma umzimba wami nguzwe ukuthi ngizizwa njengomdlezane kusahlakazekile ngaphakathi kimi kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngiyamthemba uzokubuyisela konke esimweni futhi bese ngiba ngcono futhi ngiyaphila bazalwane ngiyathemba nani ngiyangibona ngiyaphila kukho konakele kumina kodwa nje bengizonikeza loyo bese angabaza amandla kaNkulunkulu osathembele impilo yakhe asayibeke nakubantu basezweni inyanga noma izangoma noma ngizomqinisekisa namhlanje ukuthi uNkulunkulu ayikho into angayilaphi. Ngisho ngakuthiwa bakuhambelaphi komhlaba iyalingana laphi ngezandla zabo kodwa uNkulunkulu unamandla okwenza konke phezulu kwempilo yomuntu. Ngizoniqinisekisa nje kulokho nanokuthi izono bazalwane ziyavunywa. Bantu abasha ngicabanga ukuthi le nkonzo lempi le nginqobe futhi nangokuthi kunentshumayelo ubaba ayishumayela ey'nsukwini ey'dlule ekhuluma ngokuthi imishado yethu siyayingcolisa singakangeni kuyona. Kuvuke lokho nje kubantu abasha because inhliziyo yami isondele kakhulu kubantu abasha ukuthi kwangathi singahamba abantu abasha siqaphele size singayingcolisi imishado yethu singakangeni kuyona ngoba mhlawumbe ngibukile nje ngoba kwavuka uNkulunkulu wangibukisa nje izinto ey'ncane engangingayinakanga kodwa ezangcolisa umshado wami before ngene engangazi nami ukuthi ziyangcolisa kodwa uNkulunkulu ngaleyo ntshumayelo esayilaleliswa kuma-VN kwavuka ngabhala futhi izona lezo ezavuswa uNkulunkulu engikhumbuza zona
So ngizoniqinisekisa ukuthi ukuvunywa kwezona nako kuyenza impilo yomuntu ilunge ekuhambeni kwethu ekukholweni kwethu. So nje ngiyambonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu kuningi asengenzele kona kulela khaya, kuningi benginempi yokuthi ubaba wasekhaya mayifikile ngiyopha unqothiwe konke kuthuli konke. So nje ngiyambonga, ngiyamphakamisa uNkulunkulu nalapho ngithi udumo nje kuyena uJesu Kristu inkosi. Ethindaba ayipheleli lapha iphelela emafakazeni. Ethindaba ayipheleli lapha iphelela emafakazeni. Ethindaba ngibingelela nonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngibingelele ugogo Sibande, ngibingelele omkhulu, ngibingelele umphathi wohlelo Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubhuti wami lapha ngaphesheya egameni likaJesu. Siyabonga abazalwane, haleluya abazalwane. Ngiyambonga nje uNkulunkulu enze izimangaliso. Ngihleli la mesingena ngithi inkosi yami, wena Nkosi uJesu wazi impilo yomuntu. La kuzalwa khona ubaba wami ingala ngephezulu, imoto eya ngasekhaya lababa wami ukudlula la. Manje angikaze ngokwami ukucabanga, ngicabanga ukuthi ngiyoke ngene ngala. Siyabingelela mama Ngoni egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu, siyazwela nokuthokoza, siyazwela nokufika ekhaya uJesu Kristu inkosi. Omphambi kwenu bazalwane zama kwamakhathini umntwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu mama Dlamini, inhliziyo yami yiko ngithe ethi indaba iyophelelwa emaphakadeni. Beleli lingibusa leli culo ukuthi ke bazalwana ngilona igagu, kodwa uNkulunkulu wangihlanganisa nabazalwana abamagagu odade bethu laba. Haleluya bazalwane. Lengishile enhlizweni yami ukuthi yami ethi indaba iyophelele ezulwini bazalwane. Laso bese silanda khona egameni likaJesu. uJesu sithembile ke bazalwane naseyindaweni asibeke kuzo. Ayikho into eyenzeka kumzalwane uNkulunkulu angayiqondi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, bese ikhuluma nale ndaba endleleni nomama Dlamini sithi siyabonga mama Dlamini, kona kuye kwaba nzima but nathi kusinikeza ukuthi nasendleleni yethu ngobufakazi bakho buyasikhuthaza bazalwane, buyasikhuthaza nalapho esihamba khona. Sabe sisho ukuthi sike sambona uNkulunkulu enza ukuthi kwabazalwane uthi urisele ngento yaziyo egameni likaJesu. Ngiyambona ke nami uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu asengibeke khona nami, ungibeke endaweni yokuthi sengiyafunda. Bekade ngisebenza, sengiyafunda, sengifundela umsebenzi. Futhi nakona lokho bazalwane kuyihlelo likaNkulunkulu. uNkulunkulu mina uyangazi bazalwane, ngibayazi kabasebranchini, uyangazi uNkulunkulu ukuthi mina angihlakaniphile. Uyangazi uNkulunkulu ukuthi mina ngilona igagu lokukhuluma, wazi konke ngami. La ngibeke khona ke bazalwane ke kwabathi nama students abuza ukuthi ufunani ngabela wena la. Ngoba manje ke khulunye lento engiyifundelayo idila ngezinto okumele ukuthi isipedi sibe isipedi nje. Lesikhuluma ngezinto nje, yabona nje bazalwane, isikhuluma ezempilo. So manje nje kufanele uwazi izinto eziningi. So manje bekukhulunywa ezinye izinto ngithola ukuthi mina ekhaya lami ngangikhonza khona akuvumelekile ukuthi ngikhulume kanje ngenxa kaJesu.
So ke bakhona nabanye abazalwane khona lapha basindisiwe kodwa bakhuluma konke bakwenza konke okungiphendula mina ngibe umuntu okuthiwa ngintiki bekunegama abalibiza ngakhona lapha kuthiwa uyintiki okukuthi ngoba mina mebekhuluma okwezwe ngengangeni mebekhuluma nje into zabo sekukhuluma indaba zomjolo nabo konke lokho ngiyangibona sengangamedlami samadleba amasezwe kakhulu ngithatha isikhwama sami ngiphumele ngaphandle futhi thathami ngiphumela ngaphandle bangibuke bahlekwe uyabona umzalwane umfundisi so ke bazalwane ke ngiyabonga uNkulunkulu ngendawo angibeke kuyo kunesikhathi ke ngibonge uNkulunkulu ngomkhosi asifake kuwo bazalwane ngimi la ngizofakazela ukuthi uJesu uyama nomuntu nami lade kwesinye isikhathi ukubona ngathi uJesu akekho kanti ukhona ngempela haleluya bazalwane so ke kade singene emkhosini ngosuku lesi7 ngomsuku lesi8 ke sesiphumile ngolosine ngihambe ngiye ekhaya bengilele ebusuku ngibe nje nephupho elincane nje ngade nami ngizange ngiqonde iphupho nje ngazi ukuthi ngibona izingane zesikole kusaklasana futhi lezi ngane zesikole zigqoke yamajezi ameruni kungazi ukuthi lezi ngane ngilinde ukuthi befanyele kuvele kiphenduke leli class leli kube ngathi kusankonzwana bese kuthi inhliziyo yami ufika ukuthi ngibavumisa uRoma 10:9 bese ngingabaza ngithi hayi mina ngimncanyana kanje ngabavumisa uRoma 10:9 ngingabaza ngiqala ngithi Nkosi uJesu bese ngithi uthi ngithatha ifoni ngcono balandele emva komkhulu ngithi ngiyayithatha ifoni ngagcine ngiphaphamile bengamvumanga uRoma 10:9 ngingayinaki ke futhi lapho ngihambe ngiyesikoleni ngolosine ngijabule kusesodla ngijabule fike bazalwane ngasesikoleni nje ngithi break ishani khona ngizodla nakhona nje qhubeka usuku nje kanti omeqhubeka usuku kufundwe kukhona ke umfana esifunda naye lapha yana ke lo mfana uyigagu uNkulunkulu umpheka uthaba igagu uyacula and uthi umfundisi so ke bese ke ngokuhambeni kwesikhathi impilo mengiyibuka impilo yakhe iyashayisana egameni likaJesu kodwa ngiyathemba uJesu uzomsiza iyashayisana engangokuba ngenilanga kwathi phela umfundisi le ntombazane ehleduze kwami yathi umfundisi ngoba ihlola impilo kakhulu ke ngalolo suku lelo angibuza umbuzo lo mfana kusho ukuthi ngiphethe ibhuku ngiyafunda ngingamphendula lengibiza ngingamphenduli bese ngithi ngayibhuti wami ngisa asifundeni encwadini ngithi asifundeni encwadini ayike bisho sagcine ngangizwanga yini ukuthi ngiphendulile neqhubeka usuku ngihambe ngiyothenga ukudla ngibuye ngidle kube khona ke intombazane ke yona isidudla ithi niyazi nje abanye abantu badinga impama la yazi ukuthi mina ngiqe nje ukudedela impama so inizisho lezinto kwesinye isikhathi ithuke nenhlamba kodwa ngile ngiphike ngokuthi ngoba ayisho ngogama lamuntu angizwi imthetheni naloko ngile ngithi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi lipheli lunch ipheli break umfana lo agcine seyiphelile ibreak umfana vela avala amehlo kanje atshengise kwathi uyakhala kuthiwa ngenxa yomuntu oyedwa nje kube kuningi ukuxokozela abazalwane ngolosini kuthi ngenxa yomuntu oyedwa nje sengaze siphatheke kube nje eklasini angisho le ngithe uJesu Kristu inkosi ngibonza enezinkulumo ziqonde kimi hayi ngeke ngisho uJesu Kristu inkosi ngithandaze ngizibone nami ukuthi sekumele ngithandaze ke manje ugcine sekushiwo ukuthi ngenxa kazama uzama lana usiphathisa kabi ngoba usiphathisa kabi ngale nkolo yakhe uthi abantu abangasekho bakithi bamadimoni ayibazalwane kukhona umntwana esikhonza ngasikhonza nyani khona umntwana esinaye lapha uma wakho usekhaya leZwi so lo mntwana akasizakali ngithi ngenilanga mengikhuluma la ngimchazele ngoJesu so that time ngimchazela ngoJesu uzozwa omunye ngimchazela abese lo munye abuza imibuzo that time ngibuza umbuzo ijika into igcine ngathi yaseklasini base ngisho amaqiniso ngikhothe eBhayibhelini ngivule ngisho bese ke ngizondela lokho ukuthi ngithi abantu bangasekho bamadimoni ayibazalwane ngishuba indaba after break ngibuza imibuzo mina ngithi ngaliphi ngithi angimthandi lo bhuti bathe yena ngoba wena mecula awucula methandaza uthandaza bazalwane ngiwazinqumela ukuthi angithaza uthandaza ngoba ukuthi uthandaza abazalwane isiqeda nje ukuthi amen sebeqala bekhuluma izinto zasezweni sengathi ungambheka ukuthi uwena kade usho kakhulu amen ungazi ukuthi ungambhekisisa ukuthi hayibo uwena manje ngabona ukuthi cha ngathi ngidlalela ngesikhathi sami lana ngithi ngiyathandazela abantu abekho lana ayike bazalwane ibe inkulu indaba after break kube kwezikize lengqulisa iclass kodwa kukho konke lokho ngizobonga uJesu Kristu ukuthi kukho konke lokho angizange ngibe nokuthukuthela angizange ngibe nokuphina ngize ngibone ngoba bengibona ukuthi bafuna ungihlubula kunye nje kufikile enhlizweni yami ukuthi
uyabona nje ngoba kukanje siphume emkhosini and nginalo ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi umkhulu asikhulekele ukuthi ngempela asiqwashise ukuthi ngempela emva komkhosi ziningi izinto usathana asihlasela ngazo ufuna uzosizwa amandla ukuthi usafuna nokuhlala kulo Jesu so bengilalelo kokuqonda lokho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu emva kwaloko bazalwane kusemexokozela ngathi nayo ayikho lento enishoyo bazalwane ayikho naloko hamba nomceba principal bathi bazomceba principal wathi na hayi hambani uprincipal wethu alifakwa bazalwane alifakwa into besifike kuyena nje ususenkingeni ngaphela ngoba ungawubona umnyango nangempela afike uthisha omkhulu athi ubalo ongafuni umuntu le classini yithulele mina athi akazikhiphe ngoba uyazazi bese bathi basho uthisha uthi ubani loyo bangikhomba bese indaba ngamfuni ngoba nake ekhonzezayo yithi mina cha mema ngishonga ukuthi angimfuni ubhuti wami la angishonge bese bangiqulise ekugcineni kosuku bazana bathiwa usususpendiwe ke esikoleni kuko konke nje lokho ngiyambonga uJesu ngoba ngizange ngibe naloko ukuthukuthumela ngizange ngibe naloko usaba nokuthukuthela kwathi waqoqa into zakho uhambe ngasi mengiqoqa bathi indaba sisingendlela kade ngiqhaqhazela ngayo ngoba bekuningi okade ngingaphakathi kwami kade ngifisa ukukusho so ngiqhaqhazele ngifaka into zami athi uthisha ngicela ungilinde ngale office mase ngiphuma abazalwane kube khona uzama ngithi kube khona umcabango othi zama hibuza uxoshwe ngaphela esikoleni ngibe naloko esaba athi kube kufika umcabango othi nginawe lo mcabango ngiwulalela athi nginawe ngihambe ngifika ngaseklasi ngasempompini ngikhamanzi ngidry ngithi ngiphuza amanzi ngiyasaba ke manje kube nomcabango othi nginawe ngihlale kuthiwa ngene e-office ngihlale phansi ngithi Nkosi uJesu uyangazi ngithi angikho good ngokukhuluma ngiyangikwazi ukukhuluma kahle ngiyamazi lo muntu engiyohlangana naye ukuthi unjani kube khona umcabango othi nginawe hayi ngithi uthenge ngivula uRoma 10:9 ukuze mhlawumbe ngikwazi ke ngithi mengithi angikwazi ukuvula uRoma 10:9 ngimkhuleke la bakhona abantu bahleli la e-office hayi ngibona ukuthi angeke ayikho lento le ngisenze ngithemba ukuthi kukhona umcabango othengi nawo ngingene phakathi biza uthisha wakhona uprince ubaba ngeli ekhaya okuyena uthisha omkhulu bizwe lehlale phansi bazalwane uJesu Kristu inkosi haleluya ngithe bekuhlala lapho kwahlalwa phansi ngachaza indaba ngayikhuluma indaba uJesu wangonolela ngoba ethengi nawe kwakhuluma kwachaza kwathi ayithasisi asiya understand khona abantu abanamadimoni amakhulu la so ayikho into esoyenza bathi besicabanga athi umama khona besicabanga ukuthi ungaphindi ukhulume ngoJesu athi baba ngibe ngithi ukuchaza kube ne-solution ukuthi cha ngiyakwazi ukuthi angakhulumi ngoJesu kwathi cha ngeke siubheke lo mthetho ukuthi angasakhuluma ngoJesu cha uzokhuluma ngoJesu kodwa abafundi ukum-understand nje ngoba nabo ba-understand benjalo hayi ngafela kwathiwa iphelile ke indaba ke siyayiqoqa ke la wena ubuyele eklasini so ba-address okuthule eklasini ukuthi unje abakamukela unje nangempela ke ngihambe bazalwane sengiphethe isikhwama sami hayi ngithi uJesu Kristu inkosi ngingene bazalwane ngifike endaweni yababangathu babuya futhi ngingene athi usisho omkhulu ngaqala uhlale phansi sazokuthi angithule bazalwane Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu kwenzula abatshela ukuthi simthole ngenaqala ngoba ubekuthiwa ufanele ahambe simthole ngenaqala lo muntu sidlalile naye umsulwa umzalwane haleluya bazalwane yathanda kushiwo njalo khona ngakuNkulunkulu baba uyakufundisa kubathanda bengibathanda bonke baseklasini kodwa bekhona lo yedwa nje ekade esenhlizweni yami oyintombazane uNkulunkulu angitshengisa yena wayenza ukuthi amehlamba abheke kuye yathanda ithiwa yena simthole ngenaqala kwathi lo kade ngimthembile ngimthanda futhi naye betshengisa ngelanga okwaza kimi watshela wathi nekuthiwe yena uyazondwa ngenxa yami dathami kuthiwa simthole ngenaqala kwathi ngambunga athi kanti ubani manje lona kodwa ngathi Nkosi size ingasababheka ngokwenyama uNkulunkulu wethu uthembekile bazalwane uhamba nathi nami ungibangazile that day sesiphumile esikoleni ngangiqhaqhazela ngithi ngiyofika nini ekhaya ngisho kusisithuli ngithi ngicela ukuza ukuthi uJesu wethu uwenzeni usephinde wenzani ngangakwazi angalala ngahluleka nokwangeke ngikwazi ukupheka bazalwane ngoba ngangingekho right ngangakwazi nokuklina ngoba ngangiphakathi kokukula ngithi ngisendele umkhulu imessage ngagcine sengiyekile konke uJesu Kristu uyazi ukuthi umkhulu manika ama-message bazalwane kodwa ke ngiyambonga kakhulu uJesu kanti uyazi ukuthi befayile ngimela ngiyambonga uJesu omanathi sengithi mase sengihlela ngingedwa ngicabanga ukuthi uJesu ucela ningisize bazalwane ngoba phela esikoleni sengiyaziwa mina bengizazi ukuthi ngiyi-undercover ngoba futhi nasekhanda sithwali esikoleni sifana nezinye iy'foni nabanye abafundi
kanti ke uma umzalwane uyubonakala ngokuthwala ukuthi lo muntu omusha kwenze njani yabona uyu stand out baze bafuna usondele eduze kwakho nangendlela ogqoka ngayo kanti kuloko esikoleni sonke siyafana so manje ngiyambuka nje uJesu ukuthi ngicela angisize ngoba sengiyaziwa lapha esikoleni angisize nje ukuthi ngimhlale ngimbheke ngithabathe sami isiphambano ngimlandele uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyambonga kakhulu uJesu amen uJesu Kristu inkosi ngibingelela ubaba umpostoli ngibingelela umama umpostoli ngibingelela abafundisi bonke ngibingelele omama ngibingelele intombi ngibingelele insizwa uSunday School egameni lenkosi uJesu Kristu amen bazalwane ke angiyena umuntu okwaziyo ukukhuluma kakhuluma ngiyayi-avoid nje into yokuthi ngime phambi kwabantu kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazongivumela othisha ngumuntu ophiwe kakhulu ukulalela nje engathi ngahlala ngilalela kodwa manje othisha bazongivumela ukuthi uma befundisa kuyafuneka kwesinye isikhathi bezwe ukuthi abafundi bezwile njengoba befundiswa so ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu kwesinye isikhathi sike sihlale phansi sifuna ukuthi siyosukuma ngoba sesofike sisho into enkulu ezofike zibabazise kanti nje kuumusa kaNkulunkulu ukuthi sigciniwe bazalwane usuku nosuku siphuma nje ekuphuphuleni ezinzima bazalwane kodwa uNkulunkulu usithwalile akekho bayazi ukuthi lolu suku lanamhlanje lizosithola siphila kodwa uNkulunkulu ethembekile uye wama nathi wasigcina lokho nje kuumusa kukodwa so ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bazalwane owenza ukuthi kube khona ikhaya leZwi mina ngithi ke ngiyiproduct yekhaya leZwi bazalwane ngoba ngingene ekhaya leZwi ngingasindisiwe futhi nje insindiso bengibona ngathi kuphapha nje bengibona nje kuyinto engibona ngathi ibona umuntu omethe usindisiwe ngathi ikona okuduka ngathi badukile abantu abasindisiwe bengikhonza kodwa ngumzalwane and bengina inhlanhla yokuthi abantu mhlawumbe umuntu angibuza ukuthi ukhonzaphi nje ubukela ngathi usindisiwe angibuza ukuthi usindisiwe yini ngithi mina hayi angisindisiwe kodwa nje ngiyakholwa namhlanje nginamahloni nje ukuthi kaze kwakuyiphendula ethini le ngangiyiphendula abantu ngayo nginamahloni nje ukuthi kaze kahle kahle abantu babethini kodwa nje lo mbuzo ubuhlezi abantu bengibuza ukuthi ngisindisiwe yini so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithe ngingena ke la ekhaya leZwi wathi ubaba uma ngabe ngizwe intshumayelo zasekhaya leZwi ngeze ukuthi hayibo nayi lento ngempela yabo ukushuthi mangiyiphika lento kushuthi sengiphikisa izwi ngoba yonke into eshiwoyo iquotwa ezwini so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongisizile osize impilo yami ngibonga umusa kaNkulunkulu ngiphinde ngimbonge futhi uNkulunkulu indlela akangihlelela ngayo kulezi insuku ukuthi ngikwazi uku-attenda lezi inkonzo sekukaninganyana nje ngivele ngisithole isimemo salezi inkonzo ukuthi ubaba uzobe sendaweni ethile ngiyambonga kakhulu kuvuka ke izwi lapha ku-Matthew chapter 14 uverse 13 la khona uJesu elithi izwi wawela ngomkhumbi waya ehlathini kuthe uma ngabe isicuku sizwa ukuthi uJesu ulapha ya kuthiwa basuka ngenyawo baya lapho uJesu ayekhona la ngithanda khona lithi uJesu ebabona wasihawukela isicuku waphulukisa abagulayo babo manje nje nginaleyo nto enhlizweni yami ukuthi uyekathi ubaba uyimbongolo egitshelwe njoba silandela kangaka angangokuba silandela yena kodwa silandela lo akamgibele sengathi uNkulunkulu angasiza ke kakhulu angisize nami ukuthi ungathi sengilandekile kangaka ngiphindele emuva futhi ngingaphulukiswanga ngoba sisenzela umusa namhlanje ngelinye ilanga lo musa uyophenduka ulaka likaNkulunkulu uma ngingayitholanga imessage uNkulunkulu abengithumelele yona la ukuthi ngiyithole ukhona into eyake yashiwo ubaba umpostoli mangaphosisi ngithi iphasika enkonzweni yokugcotshwa kwabefundisi uthi wake uNkulunkulu wabathuma umama umpostoli futhi wake wayimenshina ngenkathi kade kuvulwa indlu eBay ukuthi uNkulunkulu wake wabathuma kwenye indawo bayomisa itende kwenza umuntu oyedwa wendawo kwangezwa umuntu kweza umuntu oyedwa kwaze kwaphela insuku uNkulunkulu ayebanqumele zona ukuthi babe khona waseyabuza kuNkulunkulu ukuthi inkosi bengezwanga yini wasethi uNkulunkulu labantu bakule ndawo ngizobahlulela
ngale nkonzo ngoba ngiyabatshela ukuthi abaye abezi ilento yangithusa abazalwane enza ukuthi njalo ngithuthumele njalo mangizoza kulezi inkonzo ukuthi inkosi usungifikisile wangihlelela ukuba kuleya ndawo sengazathi ngingayithola imessage ngikwenze lokho engitsheliwe ngingahlulelwa ngale nkonzo ngoba kusawumusa namhlanje kodwa ngelinye ilanga kuyophenduka kube ulaka likaNkuluNkulu sengisho ukuthi uNkulunkulu ngiyamcela ukuthi angisize ngelinye ilanga enkonzweni zomama ke kwakhulunywa ngomusa kwakhulunywa ngeBethesda ukuthi kuyenzeka umuntu ethe semseni kodwa aqhubeke abe ishosha aqhubeke abe impumputhe kangathi uNkulunkulu angangisiza asize nalo ukuthi bazalwane siubone lo musa kaNkulunkulu esenzele wona ngekhathi zokugcina maningi ama-version ensindiso bazalwane njengoba ngisho ukuthi ngingene ngingasindisiwe bengibabuka kodwa ngathi mangifika ekhaya leZwi ngabona ngenye indlela bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu and ukungena nje ekhaya leZwi kukodwa yazi kukhona into okuyenzayo nje empilweni mina ngathi mangena akuphelanga ngisho iviki ngabe sengicela idate kubaba yokuvuma izona okwenza ukuthi bazalwane ngisho uma uzoya uma uyebheki khona le feeling ekhona angazi bazalwane ukuthi ngangichazela kanjani uma ufika nje ungena khona kukhona nje lento eshintsha emzimbeni uzukuthula uzwe nje ukhulekile uzukhohlwa yikho konke engazathi uNkulunkulu bazalwane ngasiza ngathi singangichazela kanjani kodwa nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ukuthi ungisizile nami ngingelutho wangambulela ivangeli leqiniso uJesu Kristu inkosi amen Ngaphesheya Hallelujah. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngibingelela umpostoli umama umpostoli abefundisi bonke nabo bonke abazalwane abakhona ekhaya lomntwana kaNkuluNkulu egameni lika Jesu. Ngiyabonga abazalwane nami ukuphumelela ayibonga inkosi ngokomthetho nje bese kufanele ngihlale phansi abazalwane sebefakazile bazalwane haleluya nami sengivele ngadla ngisefront bazalwane ayibonga inkosi ngiyabonga kakhulu bazalwane abangangazi ngingumambangase ngingowase Sweetwaters haleluya ngiyajabula bazalwane ukuba khona emvuselelweni efana nalena ngibonga uNkulunkulu ukuthi bazalwane ngingene ekhaya leZwi bengitshela kumbe ngangizitshela ukuthi ebandleni engikulona sesiqedile haleluya ngoba iBhayibheli silifunda from Genesis to Revelation haleluya kodwa bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomzalwane owangintroduce kwikhaya leZwi ayibonga inkosi kwakuba nesidinganyana nje kumina uma ngabe ngifikile bazalwane kuyena athena ngoba uxakeke kangaka awukufunde akulokhuze ulalele nayo inkonzo bazalwane inkonzo kakhulukazi ngoba ziphuma kuWhatsApp ngangingeyena nanomuntu ke futhi waWhatsApp ayibonga inkosi uma ngabe bazalwane eyikhomba kuWhatsApp indaba ngibele ngimtshele ngithi mina ngeke leyo nto izongithathela isikhathi kakhulu angiyena umuntu wefoni bazalwane athena hayi kodwa ngiyacela ukuthi ukuyilalela inkonzo bazalwane ngizwe nje ngidineka nje ngithi ayingeke zanele kusho kufanele ngabe ngiseza kwena kukho kodwa mhlawumbe okunye ngoba bazalwane wayibona ukuxakeka kwami ayibonga inkosi ngoba ngase ngihleze ekhaya ngingasakhonzi bazalwane sengiyinqumela ukuthi hayike kusho ukuthi mina mangabe uJesu ebuya useyobuya nje bazalwane mina ngizozama ukuthi ngiyiphilela impilo yobungcwele kodwa kukho la sengizohlanganela khona ngoba ekuhlanganeleni kwami bazalwane kunesidina nje nakubazalwane ukuthi njalo uzolokhu asukuma wena uneyinkinga
abanye omunye wazi wangibuza wathi indaba ube nenkinga ngakukholwa. Ngiyamlinganisela bazalwane ngithi mina khumbula phela ukuthi umkhumbo ohambayo udibana nevunguvungu. So bazalwane sekungicasula nje nalokho ukuthi hayi abazalwane sebeyazi ukuthi ngumuntu oyinkinga. Kusho ukuthi kuzomela ngimkhonze uNkulunkulu ngisekhaya. So ngihlalile ke bazalwane almost 5 years ngisekhaya abantwana baNkulunkulu. Hey ngikhungathekile. Uyabona makukhulunywa ngokukhungatheka bazalwane ayikho lokhu hlobona inkinga engingadlulanga kulona nangezingane ngidlula abazalwane enkingeni ngidlula enkingeni kodwa bazalwane uNkulunkulu esengenise ekhaya leZwi mina ngangasalali abantwana baNkulunkulu uma kukhulunywa ngesifo sedepression ngibuya kusona ungalali ubuthongo ungabazi ngihlale ngingedwa ngithi mina for 24 hours kaze ubuthongo budliwa yini ngikhathazekile bazalwane ukuthi mangabe ngizolala kufanele kube khona iphilisi engizolala ngalo uma kuthiwa sephelile imina ngizokwazi ngefamasi ukuthi kumele ngithole ngoba ubuthongo ngengilale. So bazalwane ngisalalele inkonzo bazalwane zasekhaya leZwi ngasinika isikhathi ke manje lo mzane sengintroduce ekhaya leZwi ukuthi hayi ngeke ake nginike isikhathi ake ngilale kusise kahle ngalalela bazalwane hawu namaRoma 10:9 mina ngangazi ukuthi lapho kufundela umuntu ongakasiza kahle hawu hayibo kanti ngidinga ukuphila ngawo futhi amaRoma 10:9 ngalokho bazalwane ngiyajwayeza nje bazalwane ngiyafunda nginayo le nkinga yongalali uthe nje ngolunye usuku bazalwane uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu ngihlezi ngikhathazekile ngiyathandaza ngikhathazekile bantwana baNkulunkulu ngezwe ngazi ukuthi bazalwane ukhona ofika nje ungithela ubuthongo emehlweni ngifunda bazalwane izwi bantwana baNkulunkulu ngilandela la ku WhatsApp ukuthi hayibo ngo WhatsApp nje yini le ngehlela ngezwe kufika ukuzela into engangasayazi bantwana baNkulunkulu impela uNkulunkulu ophilayo ekhaya leZwi ngempela uyaphila bazalwane futhi unguNkulunkulu yena yedwa bazalwane hayi uma kufika bazalwane ubuthongo ngaqala lapho ngathi hayibo ikhona lento engiyi-experienceayo sengiyamtshela bazalwane lo ngintroduce ekhaya leZwi ukuthi hayibo kwenzeka into enje atheni yabe ngazi ukuthi hayi uNkulunkulu uzokusiza. So bazalwane ngaqala lapho ngalala uma ngiqala ngiyakudokotela uyafika ukuthi udokotela wenze ngani ngithi mina hayi ngeke dokotela uKristu Jesu uthena hayi makulento okholelwa kuyona ngoba lento okholelwa kuyona ikusizile. So bazalwane ngasizakala lapho ngahlukana namaphilisi edepression ayibonga inkosi ngoKristu bazalwane yedwa engaxutshwe nalutho. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu kakhulu ungena ekhaya leZwi ngibona kungisebenzela nokhona umfana wami bazalwane ngangareporta ngelinye ilanga ngicela umthandazo bazalwane kumpostoli amadimoni abona ukuthi hayi nakho ngiyasizakala usathane wagijima bazalwane wayokinya lokho okuncane ukuthi akuvele kuntshontshe nje kube into entshontshayo bazalwane ngingasakwazi bantwana baNkulunkulu nalokuthi uma ngiphuma kwi-bedroom kufanele ngenze sure ukuthi ngikhiyile eminyango uma ngabe ngisegcekeni kodwa kungibuye ngikhohlwe bazalwane ukuthi hawu angikhiyile endlini lengane izongena hayi bazalwane ngathi ayingeke ngibikele umpostoli ukuthi nakho bazalwane usengitshela umpostoli uthi yena hayi musilele ukudla umfana wakho ukuze akhulule edemonini lokuntshontsha. So bazalwane ngangena emkhulekweni uma ngingena emkhulekweni bantwana baNkulunkulu ngimbonile uNkulunkulu ngibuke bazalwane kungeke ungifanele ukuhlala phansi emva kokuthi uNkulunkulu engenzele izinto ezinkulu kangaka bantwana baNkulunkulu manje bazalwane uyena osegadela mina ekhaya bazalwane uyena osengitshelayo bazalwane athi wema ubeke kabi imali yakho into ekade ingenzeki bazalwane ukuthi nje ubekeni bazalwane avela thathe bantwana baNkulunkulu ahambe bazalwane ubusathe uthi bazalwane sengiyifihla ngishezitsheni bazalwane imali kodwa ngingazi ukuthi utshelwa yini bantwana baNkulunkulu
uzohamba uyivudulula lapho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane okwami nje ukuhlala ngihlale ekholweni ngimgcwelise ngihambe kahle ngivume izono usuku nosuku. Ayibonga inkosi ngenze bazalwane izimiso zakhe. Ayibonga inkosi bazalwane. Manje makukhulunywa ngoKristu bazalwane ngiye ngathi ukudidiseka bazalwane. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angisize bazalwane ngifunde Pietermarizburg ngoba ngihlala kuyona. Ayibonga inkosi. Ngiye ngathi ukushayeka emoyeni bantwana baNkulunkulu ukuthi sengiyafuna ke manje la ngisatholi. Hawu Nkosi yami kade ngiyimisele kangaka angisezukwazi ukuphumelela ukufinyelela emvuselelweni. Kodwa uNkulunkulu bazalwane wangenzela umusa. Ngavele ngalifta ke mama umfundisi ngalifta omunye udade bazalwane ngathi mina hayi ngeke ngoba wena uqhamuka lana cishe ukuthi uzongilokhuza. Kanti sengivele bazalwane sengikhona. Ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu nangani. Ngiyaqala ke bazalwane ukuhlanganyela inkonzo efana nalena ngokukhonza bazalwane ngisemafakatini. Inkosi yonke sinibusise amen. Baba umpostoli ngibingelele kumama umpostoli ithi uJesu Kristu inkosi. Ngeke ngingawaphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngihlezi lapha phansi ngiyadudulwa ukuthi uthuleleni ungafakazi. Uthuleleni ungawaphakamisa amandla kaNkulunkulu. Sangena kwenye into angazi ayichazeki. Baba umpostoli mina ngiphuma ebandleni belisivumelwane esidala sithi kuyibona ziyavunywa ngempela izono kodwa zichazwa. Awazi ukuthi ngizovuma nje yini isono zivunywa ngempela lokhu ukuthi uSathane uyazenza ingozi yokukhanya. Besithi kuyibona isivumelwane esidala ukuthi mone inkinga uthatha isilwane uye kumfundisi akhuleke asisilwane. Isivumelane esidala somosi njoba ulaba bampostoli ngiyabonga ngiyazi ukuthi khona kuzosuka ngoba la ngaphesheya la ngenhla sikhona mothi sithe entembeni sikhona mothi sithe enathi abefundisi lapho sikhona. Isivumelane esidala baba umpostoli badidekile abefundisi. uNkulunkulu akasawukele nama ngazi ngaphuma kanjani. Mina ngaba nenhlanhla ngatshelwa uyena uqobo ukuthi awungiboni ukuthi angise ngomthetho echaza ukuthi awungiboni ukuthi angisenamandla kaNkulunkulu. Ngithi ngizomcathi ngicela uzokhuleka ekhaya umfana yakugula akezanga ngempela wathi awungiboni. Kwakunalokho prophet okubhedayo sasinalokho okuprofeta kuyakwabheda ngoba kube kwakuyikona sasingaboni ngathi sivumelwane esidala. Manje uthi awungibonini ngoba wena ukanje awungiboni ukuthi angisasebenzeli uNkulunkulu kwasho nje kwakubeka ngehloko. Hayi ngathi uthi akasangana kukhona umuntu angazisho kanje futhi usho kumina ngedwa uthi awungibonini ukuthi wathi ngikhathele. Khamanga lo umuntu onomoyingqondo ukhathazwe yini wathi ngikhathele kodwa ningibonini. Ngathi hayi bengisho ukuthi ke baba noma uthuma omunye ke ngoba yena ungenhla bakhona abangipha wathi ubani njengamthuma kwazinikina. Ngakhishwa kanjalo kuleso sivumelwano esidala
mina kwase kuthiwe ngoba kakho kunesiqalekiso esikhulu uzothenga inkomo ugeza isiqalekiso ithatha inkomo iswe kumfundisi ayikho leyo nto ngasizwa iCovid ukuthi uma kuba neCovid ngithi inkosi ngisize yini ezongenza ngingamboni uNkulunkulu kakhuleka kwakuthi makuthiwa kusesigabeni esithile ngizila ukudla insuku 12 days asithi usuku ezintathu 36 hours sithi insuku ezintathu ngangizila kanjalo ngizelela ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi yini inkinga waliveza uNkulunkulu iqhinga wathi usesivumelana nesidala ngezwe eradweni ukuthi ukuxoxa ngesivumelwano esidala ukuthi khona ivumelwano esidala khona isivumelwano esisha ngizosithola lapha esisha ngathandaza ukuthi siveze phela Nkosi esisha wasiveza uNkulunkulu ngathi ngiya ephasikeni kasiza abantu umama wanginikeza wangifaka egroupini kababa ukuthi banje ngingena ngisheshe ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu sasihlele emabandleni sithi kuyikona bazalwane uma umcela uNkulunkulu ukuthi leli bandla engikulona ilona yini ngoba sizofa sisemabandleni sithi wona kanti awawona sisemabandleni esithi sikhonza uNkulunkulu kanti asikhonza uNkulunkulu kodwa uma umcela uNkulunkulu ngitshele uNkulunkulu ukuthi ngizoba ngikuleli bandla ilona nelizongisa ezulwini sisemabandleni angeke asiyise ezulwini kodwa futhi kuyadidiseka ungaboni ukuthi leli bandla okulona awusukuye ezulwini uSathane uyashintsha azenza ingozi yokukhanya uzwe kumnandi thina sasivukwa na umoya la ngangikhona baba ke othanda uma wale ikhasi asinabo bese ngixuma ngeke waza ngibambe kanti kwakumoya kaSathane wayethi kusho ukuthi kwakumoya kaNkulunkulu uSathane ujikisa wawenza owakhe ngangithi kuyikona ngoba mengiprofethile ngathi umfundisi uzoshona wayeshona ngempela ukhona omunye kwathiwa uzophathwa yikhanda alale esibhedlela kwathiwa kayeke lento ayenzayo uNkulunkulu angangitshela ayenzayo kodwa athi mtshela ukuthi akeke lento ayenzayo mengaye kuzofa uzothathwa iambulance alale esibhedlela kwaba kanjalo ngempela ngezothi usesibhedlela ngezwe wahamba omunye umfundisi wathi wombona umfice engasakhuluma washona omunye wathi uzovuvuka leli ikhanda usho uSathane wesikhohlisi ngangeke ngisukeke lapho ngakithi ayikuyikona impela ngangithi kuvela uNkulunkulu kwangaveli uNkulunkulu leyo nto ngoba uma ngabe leli bandla lalinoNkulunkulu uma nganginoNkulunkulu wengangitshela ngathi lesi sivumelwano esidala angazi singakikaphe engadlaba kwesisikhathi kuthiwa zibe mbili sibiza kanje isikaphe kubuye kuthiwe maye sehamba 1000 ungena umfundisi ekhaya ubaba kasebenzi nami ngagcina ngasasebenzi bakwakuthi mase kuphela inkonzo bazoguqalala abamqoqelayo hayi ngangayikhiphi ngangivele ngithi mina ngeke lo uNkulunkulu mina ngimkhonzayo bazalwane ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu hawu bazalwane ongakangeni lana akangene uma ungenela ukwazi ukukhuza ngisho angazi ngizothini uma ukhulu uyakwazi uzikhulekela uphile ingane emayiningi igulu yakwazi ukuyikhulekela uyakwazi ngisho ukukhuza amagundane uyakwazi ngisho angazi ngizothini kwakwaqhamuka isilwane esinjengoxamo ngangizila ukudla insuku ezu-21 kuyazileka ukudla insuku ezu-21 angisho ukudla ntambama ngisho ukuphuza itiye uphuza itiye insuku ezu-21 kuyaphileka sasithi sikhonza uNkulunkulu sasingakhonzi uNkulunkulu bazalwane asibabuyani ozani kwaqhamuka isilwane esinjengoxamo sincane kodwa sikhulu kodwa silingani noxamo sathi mesiza ngasikhuza yebo ukwazi ukukhuza isilwane ngoba musuvumile ukuthi uJesu Kristu inkosi wavuma izono uyakwazi ukwenza lokho ukwazi ukwenza ungakazivumi ngasikhuza lesilwane sabaleka sayongena ngasekhishini ongabiza umfana omdala oseyindoda wami oneminyaka ewu-28 ngathi akasibheke sasingene ngaphasi kwamathayi wasibheka wathi asikho kanti sikhona uyasisaba usesho kamuva uthi ubucabanga ukuthi ngizoyibulala kanjani into enkulu kangaka
ngithe ngena ngase dining room sona ngingena kitchen singene ngase dining room nasi siphakathi komnyango simile sithule sikhulu siyasabe lokho kungathi uxaba angazi ngoba isilwana singena endlini leli sasilwane nje angikaze ngisibone singena endlini ngabiza yena lo mfana osisabayo uwasondela engasekho indlela ngoba ngeke sikhishwe yimini ukhona wathi mesondela asinyakazi kanti siyaphila simiswa igama lenkosi uJesu Kristu asinyakazi singathi siboshwa ugesi sithula nje sentu phakathi komnyango sithembe sangena emlilweni wasikhwebeleza nje wazafika kusona esesaba kanti usaba into igama lika Jesu selisithobisile wasikhwebeleza wasikhiphela emnyango sathi mase singaphandle sahlaba ngeduba ngathi yini le hayi ngilunywa izinja ngiyazi bazalwane baningi abantu asebafa belunywa izinja baningi izinja zale sikhathi ungathi ziyagula kusho ukuthi mhlawumbe zinedemon ngithi ngiyadlula kunocingo njengoba kunocingo la ikhabiwe kanje zingaphakathi zingxamelane bamsibande la ngihamba khona ifoni ngisuke ngiyivulile bengihamba nje emgaqweni noma ngesitolo ivula ifoni izwi lakho lelo bamsibande emgaqweni noma kuyahlatshelela ngivulile singicabela ukuthi yini eqhamuka evule iyakhala kakhulu zilapha zathi ziyayifuna indlela yokuphuma zifuna ukuza kumina ziyale zifuna imbobo zifuna imbobo angikwazi amandla angaka ezinja zathi kanjani ngaphezulu mina akangimi mekuzinja kumina kodwa ngivele ngama kanje zazofika ziyagijima mase zinganga lesituli nje kongathi zithi awukanti wena zama angaze ngibukwe inja ngazazi ngibuka mina izinto nami ngama ngoba phela ngiyale ngimela angikwazi ukuqhubeka ngama nje kanje ngiyakhuluma ngempela ngenhliziyo ngifunani naze ngathi hawu zithi yini singakulumi sesikuficile zama nje kwaphela isikhathi angazi umuntu owebuka wayithi lo mama nezinja benzani kanti zimangele ukuthi lo muntu ongalume kunjani bazalwane ongakangene ekhaya leZwi akangena angazi nje ayikho inkinga engaxazuleki la ubaba umpostoli akuyena kwenzeka lezi zinto ezazenzeka koPetro uPetro njengoba wawuthuma kuthiwa isithunzi sakhe wawuphiliswa yisona into kaNkulunkulu eyayibekwe kuPetro into kaNkulunkulu ebekwe kubaba umpostoli eyithatheni kuthiwa zithatheni asithatheni uJesu uyasibiza kodwa sizi kuyaxolisa ukulula uJesu Kristu inkosi Amen bazalwane. Amen. Ngisukuma nokubingelela ubaba nomama. Ngibingelele ikhaya la kaMnguni. Ngibingelele umphathi wohlelo. Nomshayi wensimbi egameni lenkosi uJesu. Amen. Engisukuma nako bazalwane ngisukuma kuba Gumede lapha module 14 uyemkhamba eWard 18 module 14 lapha ngithe namhlanje ake ngimlandele umama namhlanje ke ngobona lapha le yakhona namhlanje uthi kulapha yakhona ngoba kunensuku akahlale alinde elindile engazi ngithi ngempela ngifuna ke ngikhambe ngiye khona ngifike khona le khona ukuthi kunjani la kukhona nami ngizobona kanjani egameni lenkosi uJesu
ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukumkhoza uNkulunkulu engathithi impela angangiphamandla ngilandele kuleyo ndawo ngiphume ekhaya ngibe lokukhuthala egameni lenkosi uJesu ngibonga kakhulu laphana ngoba ngiyayizwa nabambese bethu uJesu Kristu inkosi nami ngisho sengishilo ngithi uJesu Kristu inkosi amen bazalwane